Temaşevanên hêja hûn bi xêr hatin programa me Têrê Sîmir. Êvara we bi xêr bê û mêvanê me îşev kekê Bayram Ayaz e. Bayram yek ji serkirdeyê Partî Demokratîk Kurdistana Bakur e û gelek sala di nav tevgera Kurdî de xebat kiriye. Xwedî dîtinên xuyayî ye eşkere ne dîtinê wîna. Berî wîna jî me çend hevalê dî kiribûn mêvan û bi navê siyaseta ziman em ser siyaseta ziman peyvî bûn. Îca niha dor a kekê me Bayram e ez ê pê re li ser pirsa ziman çawa hatiye pêşewazî kirin û bi taybet jî di nav kevneşopiya pedekê de. Yani pedekê heta niha çi kiriye ber ku me ji êdî jî pirsîn, me ji partiya xwe dî jî pirsîn, em ê ji wî jî bipirsin. Îca ez pêşî bêjim kekê Bayram tu bi xêrê hatî? Ser çava Tu baş îşallah? Gelek sağ ol, ser çavên kekê. Hêvîdarim hûn jî û evên hûn pey kameran û pey rejiyê de hemî heval baş bin û saxî û selametiyê ji guhdar û temaşeberna re jî dixwazim. Her hevî tu sağ bî. Îca keko wegu me got mijara me pirsa zimanî Kurdî ye, siyaseta ziman e. Mesela partiyê me PDK, partiye ez nava zêde lê na ez nakevim nav filan der û bêvan der û çi. Yani ez ê wek yek serkirdeyekî ji vê hereketê ez te bipirsim. Yani li gora te heta niha PDK û xeta PDK û netewî çi qase girîngî da ziman, bi rastî pirsa ziman çi qasî derxistin pêş? Ez dixwazim pêşî tu bi vê dest pê bike dûra em ê ji xwe re sohbetê bikin. Kekê li Bakurê Kurdistanê Partiya Ewil ya 1965 ku ji aliyê destpêkê 5 kes û piştê 23 roja jî bi hatina tevbûna şehîd Faîq Bucaq 6 kes vê karwanî bi rê xistin. Partiya Demokratîk Kurdistan Tirkiyeyê damezrandin. Wê demê min hendek sohbet muhbetan da ji wan hîmdaran damezranêra xwe pirsî û guhdarî kiriye. Wê demê bi rastî zimanê wan jî, mejiyê wan jî, rabûn û rûniştina wan jî yani hemî Kurdî bûye û yani belkî gelek ehmiyetê dane pê em bibêjin belgenamên xwe ji ber xwendinê ji ber em bibêjin zimanê hiqûqî ihtisasî Tirkî jî bi kar anîne di amadekirina programê da di amadekirina ama ewana kirine Kurdî jî lê eger em temaşe bikin ya êwa destpêkê yani hem rih hem ziman hem rabûn rûniştin axlaq kurdawariyekî baş lê di nava wê partiyê de nava wan însana da hebûye ji xwe wextê em wan kadroyên ewil êwan sala em navê wan bibîsin em bînine bîra xwe ew însana zaten ji xeyrê Kurdî jî zimanekî din hema bêje xeber nedane jiyana wan Kurdî bûye armancê wan jî Kurdî bûye. Bêguman ez kekê bayram ev destpêka wilo baş wilo qenc wilo got mesela em heme bi hawakî pozîtîv behsa wê dikin em xwedî lê derdkevin yani PDK'yî û ne PDK'yî jî xwedî lê derdkevin. Baş çima bi wê tempoyê bi wê hizrê bi wê fikrê bi wê em bêjin çikê dewam nekir. Yani çima ez alî ziman û kultur û ew tiştê got hate got ez xeta netewî re dibêjim ha wekî dî siyasî ew xeta wa tiştek din. Lê yanî mesela me heger til frêze binarê ya tiştê got dû demaye. Mesela hereketê çep ê got dûra derketin bêtir bi zimanê Ewropî dibêjin produktiv, yani bêtir afrîner bûn, bêtir nivîsandin, kitêb nivîsandin, kovar derxistin gelek tişkirin. Fakat yani nav xeta pedekê de ez nabê tunene hene bes li gora wê meznaya got hebû li gora wê ew fikra got hebû we got wirde qelsîk çêbû biraya te çi bû ew qelsî? Yani piçekî min li ser dîroka wan salan jî herçiqas ez piştira tevê wê prosesê bûm
و يعني حقي متنا از لسروان صالا لسروان ويدمي قناعتك جي او بكم قناعتك باللي من لي كولنديا مراخشي كريا جبركو قافك بري جناب تجوي مسألة قلت يعني الراي كي سرچاوية كي قالك مهمة دناف حركة كردي دال باكوري كردستاني و برحكي كردي كردستاني جي بردوام كريا دوان لێگەڕینێ مندا پرسیارێن مدا من تشتێکی تەسبیت کرد و ئەو تەوقیفاتە 68 یعنی ئەو کێکی پڕمەزن دەربێکی پڕمەزن لێ پارتیە دایە یعنی لە پرۆدکتیڤتاوی بەرهەمدەریە و یا سیاسی و چاندنی و زمانی و جواکی ژی دایە یعنی هەما بێژە تقریبا فلج كريه جي خدا دايا ساكناندن او توقيفات براستي دفي معرف جبير ناكا يعني دو يعني بشتي سالكي ببروفوكاسيون كي بهنداي احتمال كي برمازن دستي دجمن جي دباشت بايويدا كشتنا فايق بوجاق جي افجي تابي قالكي مهمة يعني شهيد فايق بوجاق هردو ديالكتين هردو يعني دملي و بكرمانجية زانه و تركيا كي قالك خوش سعيد الشيء زاني بنا سعيد الشيء رحمتي هردو بالدمليجي شخود دملي زمانوية دسبيك دايكية و كرمانجية جي قاسي دملي لي حاكم بويا و تركي جي هاوسا يعني أفين هرسي يندن هر شهرين دنجي وصا يعني بهتر أو بجا كرمانجينة كرمانجية دن أما يعني قادرين واني دستي يكيجي يعني رحمتي مال عبد الرحمن راديو جي بقرا مال عبد الرحمن سلوقي قوزلغي و يعني سيداي مال عماد الدين كوچن روجبري كوچا داوي خاطري خوش ما خواست اوانا عليك رحماي لوي والهمي وان كتكارين مي دوزا كردو كردستاني خدمتكاري دوزا كردو كردستاني نه به يعني اوانا براستي يعني خدمتي برمزن كرن يعني سيدة دلبرين يعني ما شيريوي من بيرانينا نويسا خويا بيرانين دا جي نويسانت يعني حفتي وبينجا دا جابون باساجيا دي بكري دا تخمين كم يكي اومري بون صالحي اومري بون دكاني ويهبو يعني دوي دكاني خدا كاسيتا تشيتكرين كاسيتي كردي وما قاچاغي دفروتن يعني شو جابون باساجي جي مالي قاچاغ تاعت فروتن بيجا بوليسا ناوي السر بوش خو جابون باساجي يعني قاچاغ دفروتن بيجا ايوي قاچاغ ابو يعني وي كاسيتين زماني كردي كلامي كردي حاضر تكرين يك جوان كاساتا جي كاسيتا سيداي دلبرين بون شيري وي بون بيجا اوانا راستي ويچاغني خدماتي كي مازن تشكرين مثلا رحمتي راديو جي مال عبد الرحمن وجامان اوجي ديار بكري دا قدري كي دسبيكي د توقيفات 68 داجي هاتيا قرتن يعني سر مورفولوجيا غوتنين كردي خباتكي باش او بشترا كرنا برتوك جي دركت وقالك درجي هنا يعني فا او جيل لغور باوريا من خدمتك خوكر لي او جيل نوكي ام ببيجن جقرتو قزلرا و ددا قويك و دست بكرن چپا اوپراتيف چالاكوان و لپای تشتاب گره ام ببیجن دکتولو تکثیر ماکیناسی نظام چه فلان يعني فان مثلا دا تابي اوانا بچکی اوی وان هبویه يعني کماسی وان هبویه پشتوی کو جيل جوان هفته و پنجا پیو تاوی وی اوی بون مثلا اوانا وی
ئەم ببێژن دینامیزمێ وێ چالاکبوونیە جانگۆریە ئانین ناوە قەدەپێ ئەما پرسێن دن وێجارێ دەرکەتن ئۆرتێ یعنی پێراژی هشمەندیە چەپیتیە دەرباسێ ناوە قەدەپێ خۆشی بوو کەکێ بایرەم نها مەسەلەتەری ئەس گەلک جاری لە هەواڵی مەی سیاسی گۆدار دکرم گوتێن سەر پرسا چەپتیە yani gelek ji me fikra me de got wexta em ji netewatiya xwe dûr diketin yani sûcê wê sûcê çepitiye bû lê ez vê dîtinê gelekî rast nabînim yani çepitî ji xwe gerek li gelê bindest û gelê xwe û însanê ketkar û însanê derkeve ma gelek carî gotiye di programê xwe de dibêjim Marx bi zimanê xwe siyaset dikir ne bi zimanê biyaniya de ya jî em bêjin gelek însanê dinî got tu jî nas dike û ez jî nas dike mesela ciyana Ewropî de çepkiriya Ewropî de xelk bi zimanê xwe dike îtalî bi zimanê xwe dike İspanî bi zimanê xwe dike ez ji ter bêjim İngilîz xwe zaten dibê ziman jî ême mistirtune Alman tu zanê yani ji ber wê ême ez wî na wilo zêde wek tiştekî wilo gelkî kûr nabînim ez bê wilo mehneyeke dibê wela çepitî hat û em hêdî ziman û kultura xwe bi dûr ketin yani belekekê ez divê meselê de temamî binêrîne te ramekekê ev şaşiyeke yani ez bixwe jî însanekî çepim û li meselên civakî li meselên kulturî li meselên aborî bi em bibêjin teorî û zaniyariyên bêhtir ji aliyê serçaviyên çep ve îstîfade dikim lê mêze dikim lê gavek berê jî sehbetê me de derbas bûn çepîtî nayê wê mehnê ku marin nihîlîst be مرف yani dijminê çanda xwe be zimanê xwe be ya jî ji milletê xwe ji êl û eşîr û gelê xwe fedî bike ev nexweşiye ev çepên ku bi vê rengî difikirin ew çepê ku bi vê rengî difikirin esas çepên sexte ne ew çepê sexte ne wana em dûr de yek em dûr de çepê esas ya min jî çepê ku rastî çep be yani mana ku ê ku xelkê hez bike ê ku doza xelkê hez bike divê berê her tiştî ziman hez bike zimanê xelkê xwe hez bike xelkê xwe hez bike welatê xwe hez bike ew çaxanê tu dibê bo baweriya min çepê patrîotîst yani îja biraya te ew cîlê got nû hat ew cîlê got tu behsa wî dikê heftê û pênca wana têra xwe em pirsgirêkê siyasî deynên aliyekî keko nebû em deyn em yani vê bîskê deyn aliyekî wana duwarê kultur ziman lêkolîn ez ter bêjim karê entelektwelî got merov bêje got meseleterî gelkî bi ziman vegirê daye gero têra xwe kirin ya wextê wa derfêtê wa çêbûn got gavê wilo asasî bavêjin nakeke vê derê bê mana perspektîfên îdeolojîk em derkevin dûrkevin siyaset dûrkevin çepa şaşîtî kirkek yani çepa yani evên ku riya em bibêjin grup û partiyên çepîtî pêşî dest pê kirin mesela ziman da kurt û kêmasiyê kirin yani ehmiyeta ku pêwîst bû destpêkê da nedane ziman yani tabii hinek sebebê wî jî hene çi ye yek jî mesela lîteratura siyasî û fikrî kulturî hemî zimanê Tirkî bû ke me yani evên çep evên lîberal yani xwe wisa kategorîze dikirin nedikirin ew alîkê meselê lê yani herkes çep bûn herkes komünîst sosyalîst bû filan axir ewana yani lîteratura wan serçaviya wan serçaviyên zaniyariya wan xwendina wan hemî zimanê Tirkî bûn keko ez ê ji licê numuneyekî bidim yani berê licê mesela yek talebe jî em talebe malebe em ji derve biçana vegeriyana licî medinava licî da Tirkî xeber bidana henekê xwe me dikirin digo nok çûne Diyarbekir bûne leblebû nok çûne Diyarbekir bûne leblebû nokê licê yani niha ama 1974 pêda me çikir yani tê bîra min ew weşanên sol yayınları
سۆلیانیلاری هەر یەکی دەستی مەدا بوو یعنی وێجا مەتەنی نەت مالا خۆدا مەت قەحوا داشی قەحوا دا هێدی کۆمەلە و مەلەژی مە دەست پێ کرد هەفتەی پێنجا پێ چێکردن دو کۆمەلادا د قەحوادا د ئەم ببێژن جیەک و ئەم لێ تۆپ دەبوون مە دەست پێ کرد وان برتوکە یعنی وێ زمانی مناقەشە کرد وەختا کو مە وێ مناقەشێ کرد وێدا ژیانە مەیە زمانێ ژیانە مەیە سیاسی چالاکیên me siyasî bû Tirkî yani wê derê baş lê ez biraya xwe bêjim duwa salê got tu behs dike yani heftê û şeş heftê û heft wana de min em dibînin got mesela roja welat derket roja welat hefteyî derdiket rojname bû û hevalê wî çaxî çep bûn yani tu jî ez teqlîd dikim tu nava hevala de bû mesela guhdan مرو دبینه گوهدان یعنی هفته‌ای زمان کردی دردکت daha dervejî mesela rizgarî beşek hinek jê neheme gelek carî mesela guhdida pirsê ziman hevalê din grubê din jî mesela heval de qade mesela demekê tîrêj derxistin kovar derxistin ew dem jî çû û ê dijî yani terîl dervî welat jî ez ê bêjim êgo nêzîkî pedekî bûn kulîk derxistin pale derxistin ez wa dinasim wa hevala hema dinasim yani lê mesela bêjin notî jî de dîsa ev tevgera çekdar got dest pê nekir wa jî dest pê kir welat derxistin ew jî kurdî bû lê xiyala xwe tê tim û daîm ew gava got kurdî hatavêtin tim û daîm bû gava sisiya û çara nebû gava yekemîn yani ew bi kurdî axaftin bi kurdî nivîsandin bi kurdî gotûbêj kirin semîner bi kurdî dan ez ê bêjim ajitasyon propaganda bi kurdî kirin nebû xala sereke ez dixwazim vê tijmere biçekî vekî çima wilo bû ji bo çi yek jê kekê bayram müsaade yek jê te îzah kir xweşik te îzah kir te got got mesela çavkaniyê me pirêwa bi Tirkî bû yani me kitêbê bi Tirkî dixwendin û em dihatin bûî zimanî mejgelê xwe dibû ba çikî dî jî hebû êgo bû sebeb yani berêkeko niha yani ew mesela îdeolojîk wê meselên îdeolojîk da ew münaqeşa ku ser milliyetçîtiyê û demokratbûnê jî wan sala mekir ew jî car caran ji hudûdê giheşt hudûdê nihilîzmê jî xizmetê ji nihilîzmê rakir wexta ku keko tu zimanê xwe bi kar nehênî wextê ku di jiyana te ya sosyal civakî kurdewar nebe û ser da jî ew fikrê ku tu münaqeşe dikî tu lê şiyar ninî diçe bin navê demokratbûnê da sosyalîstbûnê da ji milliyetçîtiyê dûrketinê da ji digihîşe nêzîkayî li nihilîzmê dike ew jî tabî tesîrekî negatif dike ew gur qenehata min tabî heftê û pênc heftê û şeş piştira wexta ku heftê û şeşa wan da ew münaqeşên cudabûna Kurda ku jêra wê çaxê Tirkî digotin ayrı örgütlenme örgütlenme wexta ew derket keko ew derket hêdî pêra li xwe vegerek çêbû pêra yani li xwe vegerek çêbû mesela te behsa roja welat kir yani ez bixwe roj têda me dizanim yani gavekî dîrokî ye îro belkî çêk besît xuya dike yani ji ber ku êdî weşa nana wekî îro bi çavê rewşa îro ku tu lêmêze dikî tu dibêjî gazeteke hefteyî jî polîs dest nedida carna 15 rojî mazda rojî derxistine çi bûye filan em sê çar hebdar dixin nana ew wê çaxê rastî jî ew e li vê derekekê ez ê behsa rola kesayetên pêş lê lîder işaret bikim ev mühim e mesela em bibêjin Kek Kemal Bulqay yani em piştira siyasiyen û rêxistiyen em ji hev dûrketine lê hurmeta min hertim ji xizmetê wî re û ji karê wî re şexsiyeta wî re heye ew meriv vê bide alîkî Kek Kemal mesela دوێ derxistina evê de derxistina roja welat da yani roleke wî gelek mühim hebû ama çawa çêbû yani
ji Kurdistanê ve taziyekek çêbû, daxwazek derket. Yani hêdî Kurdara azadî û ev hişmendiya Kurdî di sloganên Kurd da li hêla Herêma Kurdistanê, Bakurê Kurdistanê di nav ji hereketa da tazîkek çêkir. Yani wilo dextek çêkir ku hereket hinek gava bavêjin ihtiyaciya wî bigirin, gorê wî yani karê xwe rêxistinî berfirehtir bikin. Mesela Roja Welat ihtiyaciyeke wisa ji ihtiyaciyekî wisa derket. Yani Kurdbûna xwe, Kurdbûna özgürlük yoliyê wê hereketê di nava civata Kurdistanê da bide xuyakirin. Xwe wisa jî bû. Wisa jî bû. Yani wexta Roja Welat derket. Ha kî herî zêde qîmetê da wê gazetê? KDP'ye. Bawer bike nav Diyarbekirê de ez şehadê wê tiştî me nav Diyarbekirê de KDP'yan û xelkê bênav evên bênav evê ku yani welatparêz bûn kesê nizanibûn kîne ew xelkana ji me belkî zêdetir wê gazetê ehmiyetê didane pê ew navê wî bixwe Roja Welat ew welat hema dixwendin yani eşqek ji wan re çêdibû. Piştre tabii ev ba di nav hereketên din da jî xwe nîşa da û hêdî yani ew lêgerîna zanyariya nasnama Kurdî, nasnama welat û millet di nav herekê da xurt bû, bilind bû. Ev jî tabii ciyê gelek kêfxweşiyê. Baş keko tirbêje mesela PDK'yî bêtir xwedî yani kêfa xwe ji Roja Welat re wî çavîtanî. Baş tu dibêje û ez bawer jî dikim. Baş çima PDK'ya bi xwe tiştek wilo nedikir? Yani pirsa me ew e ez dibêje di mesela karê entelektüelî de yani karê ziman û kultur ez heqê herkes ez naxwazim yani ketûber ji her kesî re bêjim ez behsa tevayî dikim. Yani çima PDK û tevgera PDK wî çavî heger قوق به اگر ای دبن یعنی بری واو پشتی واو ای کمتر و ای نکتر yani çima mesela ev piyvisti nedîtin govab xwe tişta bikin yani çima mesela bêjin rast kekê hevalê PSK mesela wî çaxî wilo kirin ê rizgarî tiştek dî kirin ê dî lê çima wab xwe zêde tiştê yani net kir çima ji ber çi ez dixwazim tê bigihim ewana jî hewldan xebat derdixistin xebat bû Serfokna Kurdistanê xebatê derdixistin xebatê Diyarbekirê da teksîr dikin yani baran heye niha hêjî li ortaya Mustafê wan ewana Mihemed evê me Swêregî rehmet kir Eczacî Mehmûd ew evana ev ekîb ku heta ku daxil bû hêdî bi taybet Mustafê Fîsî û baran ew yani ana li Hollandayê ew birader û çendên din jî hebûn mesela em bibêjin zinar niha di evê de zinar ewana min wî çaxinê wan însanan nas nekirin min tenê Diyarbekirê nas dikirin lê min didît wana jî yani xebat derxistin carna tiştên Kurdî wan jî duê derê de belav dikirin Kerkê bayram ez nabêjim tiştek nekirine ez zanim wa hevala hema ez yek nas dikim ez zanim û ez rûmeta min jî ji wara heye problem ne ew e ez dibêjim çima nebûn beşekî wilo xurt ji wê tevgera Kurdî yani mesela bêjim PDK got derbasbûna wê gelekî paş de diçû heta ji Kurdistana Îranê û dihat Kurdistana Iraqê Kurdistana Sûriyê wek yani ez ku zanim derfetê gelekî baş hebûn di wî warî de çima ez dixwazim fêm bikim yani ji bo çi gelo na amade bûn gelo ez êşter bêjim pirsgirêkê wanî hundirîne heştin got di wî warî de xurt bibin yani mesela bêjin li ser dîroka PDK lo ser dîroka PDK Bakur ez bêjima heya niha mesela tu yani zêde wilo xebatê birêkûpêk û bêalî û ez bêjim got mesela gelek aliya garibê girê dê ha yani terî bêje wala hamine ev e tiştê got PDK kiriye mesela nebûne ew xebatê entelektüelî navbat kêm bûn ez dixwazim wê fêm bikim ji bo çi û xeta netewîl hertim jî yani çepê me jî netewî bûn tu zanî yani ew çepê me got qala watkê wa jî qala netewayîtiye û milletê Kurd û rehmetiyê Mela Mustafa û tevgera wîna û hinek Mam Celal û welhasîl gelek yani ew Kurdîtî hey hebû
او هش منديا كردي نتوي هبو بس مثلا واري زمان وافرين البوني دا از بيجم قلسي هي كيكي يعني مثلا كو زمان دناوا بارتيان دا زمان كردي دناوا بارتيان دا نبو زمان داخلي او سوچي هموانه نه طريقه دفيه يعني همو نك از اي خو ببيجم تجربه خو ببيجم يعني لبي دري وقت از بحث كمجي بلا نه تماشاواني ما نجي برادرين ميدن يعني نه معنى او فلان از بخازم رش بكم لا يعني تجربه هات نجي عندن مثلا تسربسته يعني لفير فورما ما براستي ام ازادن از خازم تباك جبر له ما بانتك بله نها من مثلا عم نحصى نزيكي نحصى عليه من دنافا حركة özgürlük yoluyla. Despeka من سياسة زيانا من جيانا من السياسي دوی دري دسپیکر نه سال بردوام کر پشتر 7 سال کومکی ما هبو ل مرکز امجی سویدی بون تو باش زانی ککراشو او همنی به رابون که همراشو و نوتو دو دیابر داجی از پارتی دما و پارتی بردوام تکم نه اف جیانا منا کو جیانا من و کردی دناوا و پارتیانا دا وقتا از لی مزه دکم yani تجربه کی مثلا وقت ام نوا پسکی دا وش يعني تاب تكسب بشتوي تيج بله تكسب وقت ازوي دريبو مثلا جوينين ما صدي نوتو نهوي بالتركيبو بله راست بالتركيبو يعني ام ببيجن دسنفيسين ما تشتين ما افينكو وان جوينا دا ما تكرن قالكوي همي بيجي تركيبو يعني زماني متبغى سياسي يا بارتي تركيب بشتوي قطاندنا ما مثلا بوان هفالرا هني كفالي نورا ما دس بكر كاريكر من رشو زيلان بإنساني ناسكر دناوي كوما ميا بلاتفورما ولات باريوزي شورش كردا ما وك بلاتفورمك داني بو ما نخص ام ببن بارتي ما تخصن ام بريا يكريزيه كي برفره د خطكي ولا باريس دا نو كاري خبك يعني بيجو دوي اويدا كاري دا من مثلا اوي ناسكر كيف رشو زيلان ناسكر بلي هبالي ما دوستي قديمه من رحمتي كيف حمرش ناسك بلي از حمرشي ناسك بلي نها وقت تو بيچانا جم كيك حمرش رونشتانا ياجي تو لجم كيك رشو رونيكي تو بكاري تركي خبر نابا راست نابا تركي خبر تو بكاري تركي خبر بدي يعني تبدا شويه تدرز خبستينا يعني نانا يعني تو وقت بروي خبر دتي روي ويجي رابون رونشتنا ويجي غوتني ويجي همي كرديه تو دوي الكرديه وغير فيجا يعني evet via مچما اشاره dedim hep mesela via tesireki başlıyor من كيكو نفيسا منا عول بكردي 1976 داويه 76 بريكو روجاولات دركبه بريكو روجاولات صباطه ما بيش حاضريه دست بكربون ل صباطه 77 دركب ما پیش حاضری وید کردن ویجا از زلزله اوی اردهجا چالدرانی چی بو هفته و ششا ماه 11 دا داویا ماه 11 بو از سرناوی توب داری و چاغنی و سرناوی همو ارگانیزاسیون لوانه بو مخزمتا اوی دکر خزمتا وان دکر از قاسه 43 روشلان لوی داری ما ویجا هوالا گوتا من دی غزته درکه خبرك حاضر بك كالوي دري روشا اردهيجي وروشا خلكي ما تشيه سرمايه چالدراني واني يعني عجيبك نيسا متشتيك حاضر كر اذا بقرما عنقري متشتيك حاضر كر بيرويا مدى من دا بردستي كمال وان بيشتوي از عريكي شوما توب دري جوينا خويا بقريام من سر اوكي وين نفيسا خديت سر ماسي كمال بقناه على ما زور لسر كار كربون راس كنا
rast kirbûn uye û êye kekê duê kaxda min ew kaxda min hemî bû sor serî min hemî bû sor yani katliam kirbû ne yani ya min ez î nizanim nizanim yani باwer ke xweş tê bîra min çünkü nivîsa min ewil bûn yani min heta resmekî jî kişand bûn ji wê derê di hejmara ewil de ye vêca yani rewşa me ew bûn ama Kemal dersê zimanê Kurdî dame ez jî heta ku imkanê min dest dida ji ber civîn mivîn û çalakiyên din ez jî tevî wan civînam rohat ala kom û gelek hevalê din duan destpêke dabûn va mühim e yani wê çaxnê işte alîkar bû ku me wa tişta destpêk ez wê gerim ser mesela kek reşo rehmetî kek hemreş wan yani wexta em civînê de rew diniştin keko civînê platformê de rehmetî Hemîd Qiliç Arslan reşo رحمة خدي لي أوجي شو حزار رحمة لي بي يعني رشو زيلان و چند هوالی دن اوانا کردی قصه دکرن ویجا از مستی و چند هوالی دن از نوان هنکم فلان yani me xwe diqilqilandin vêce yek du cara mesela hevala wezîfe dane min digo deka nivîsekî hazir bike ser em bibêjin ser rewşa heyî bila ji me re bibe em jî ji ser münaqeşe bikin cê zêde bikin kêm bikin em perspektîvekî binivîsînin filan bêva min Tirkî dinivîsandin kekê ama hêdî ez li wê derê yani zimanê min ê daxilî ê metbaxa siyasetê bu Kurdî ama sayekî de بله اف تشتي قلنا من كيف بايد مساعده مگو تشتي ام بيجن وكو تجربه قلت السر تشكل قرتيه يعني ام بيجن لاز دخوازم قو مثلا بدك باكر حوالي قو ايرو جي مثلا ويتش كي دوام دكن دوي وارده وتشكر وتش خبات كر وتش دابرخو يعني مثلا وتش دواري وشانگريه ده دوالي لكولينه ده دوالي خبات الزمان ده يعني دوي وارده است خوان تنكي فك وتشكر يعني مثلا بدك باكر بشتي قوتري تشونا واو هوال بوي ناوي دركتن سياست كرن مرو خوازه بزانه به کا بلكي يعني تري تشتن هبن يعني جبر هنيك درفيتي قو يعني تري بلاولا انا نزانبن يعني جناب تذكاري مثلا بحث بك كاو تشكر بدك باكر ده Kekin notu dünyada piştevi kongramaya yekreziye da peda zamanı pedeke bakur keko de meclise da zamanevi Kurdi. Zamanevi Kurdi bu. Yani zamanı ahaftene u zamanı münakaşe Kurdi bu. Türkiye de hatına ahaftın. Yani hani havalan carna debeku miji خواجی ترکی خبر دا بله آدسپیکی دا هنی کوالا یعنی همه بیجه ترکی خبر دا لی زمانی ما کردی بو که بله یعنی جنوتو دو دیا پیده زمانی جوینن مجلسا مطبقا پیدک باکور کردی بو که و راستی اویا تاثیری هر تاثیری لحوالا دکرن ما تاثیری لحوالو دکرن که د مجلسی دا ام به پرانیجی کرمانجی ام سیاست با خفن هشمندیه که سیاسی به کرمانجی بگین نفتو بیان ما yani beyana belki mecin nifsandi hani validin jin nifsandın yani beyanıma emin az bejim itiraf bikim ku yani despeki da prani Türkiye min de nifsandın piştiramı tıkırım Kurdi هدي يعني دقائق كيف بايد يعني تنب كردي دنيسان وتدورات كر تركي تبشي تركي دنيسان دورات كردي دسبيكي دا تركيا لمن بلي جبو تركي دنيسان يعني الخوازيق مسألة بفهم كرن ها يعني جبو له از برسن بلي انا از اخوات تشتكي من جيامه از بيجم بلا جيل ما نورك كشي نور بلا ببي اوجي ببا اويك يعني مثلا من تركي قصه ذكر اما تركي نا قصنا دنيفساندن
اما وانا مبخجي قالك وان من ذكر كرديجي بشرا هدي يعني استكارم ببيجم جسالا نوتو بينجا شاشا بيفه هدي من يعني راست كردي دنفساندن اما ما تكرم تركيجي يعني او بو نغطي بيرا من يعني تبي ما كوفارجي درست مثلا كوفاركا هفدم ما نوتو چارا دا هفدم درخست هفدم هفت ما هفت هجمار دوام كر لوي درجي يعني براني تركي هاتا نيفساندن لي كرديجي نيفيسي كرديجي هبو يعني اما مع الاسف تركي جراني بون وإيرو روش إيرو زيادة زبورم نقل كي زيادة أو جبرجو هنك بروبلمي هندوري هنا فلان باش أزيد تشكيش تبرسم هفالك منها كيك ويرم هفالك برسية تناس بك ميرزا أو جي برنامج شيتك دبي وقتا قلت برنامج شيء كربو هنك غازنيتا يا هنك ديتينيتا سر بلاتفورم زمان هبون دبي واقعك شرف خان مقابلي تيا ولا دبي جتزاني دبي دواجي ببرسبي كام مسألة شيء كرم بك هاجر تشتغل سر بلاتفورم يجي هبن اسكارم امكارم باخذ بهفرا يعني نبو تبي برساس برس بدم حردو جيب هفرا باخذ بلي نكا مثلا بلاتفورم كيكو يعني وي بروغرام دم جوان برساز تم فهم كركو يعني قلت من جاريكي شاشات نفهم كر يعني تشيكرنا بلاتفورم دا تشيكرنا بلاتفورم اي من بخكيكو من قالك يعني هوال ما بخو شهاده في ايشينه من قالك بنتك ما زن دابي ملتقو دار تهستي خو قالك خوشكاني زمان يعني قالك مهم بو بلاتفورم لي بتالحيه كيف بلاتفورم تشيبو كيكو جيكرناوي دا نها ام بي نبيرا خو بلاتفورم تزاني بوهارا يعني فكره تشيكرنا بلاتفورم بوهارا 2018 يعني كينج تشيبو بري هالبجارتنا كو هالبجارتنا تركيا اف فكره بلاتفورم يعني داخستن اورتي آليكي هوالي HDP 1 و بارتيا كومونيست بلكي هنكي دنجي في بيشنياريه و في مانيولاي في بلاتفورمي وك ام ببيجن جيكي ديالوجي جبو بيشنياريين و هلبجارتني فكري اما ايما ام نوصابو من كاكي هو نوصابو كاكي بايرا من از جبراي خرتشكي بيجن يعني نا بوق تري هبتو فين بكن از دبيجن من دسبيكا فينا دسبيكا في جناف اتفاق كردستاني دركت وشاغي هذا بن مدبو وحتى يعني بيونديه ماشي زياده ولا بهذا بير ناخذ من بري واحد بجارتن درباس بو ويروجي كاكي مصطفى سلوكي قشتي باكي مثلا خوشكي ذاكر از باورم كاك سرتاجي خوش فيتشتي ذاكر زانيش برشي وقتا قوم دسبيكنا وننا مدبو دورا مناقشه تشيبو مثلا بيجم تايبت جي كاك سينان خست يعني تدي بله خست يعني تدي او بيوندي تشيبي اما نجبو هالبجارتي قالك اولاد قوتن دجبو هالبجارتني فلان لي باور بك وقتا من ازبري خربش وقتا انسياتيف هات قرتين هالبجارتن ند بيرا مدبو ها هالبجارتي تشكي بيروزا مرو بخبته لي بلاتفورم نجبو لو تشيبو بلاتفورم بو تشتكي ديبو براستي حوجداريا كو ام خدي زماني خد دركفن ما اوديت هوالي بسكي اوديتن هوالي باكي اوديتن قدبي اوديتن كيكي ايات الله اوديت اما بيجن سينان مثلا كردي فيداويه فيربويه تزاني وجادوره هدي فربو هوالي دي هات النامه يعني بلكي هنكا خستبه جبو وقو تربيجه جبو مثلا هن الديالوج فلا النظام اما نها ايرو اسكار مش براي خرب بوجدانك بر حد بيجم باور بك ابدو صاروا نيفل ما بلاتفورم افكريه دنا مدى بقاسي سر الربكي problem در نکهتنه جبر گو چما ام لسر دو تشتی اساسی هاتنه جمع یک جی زمان کردی به زمان پروردی و زمان کردی به زمان فرمی در ویدیو همیشه خوش سیاست او کدی زیاده ناینن و یک زمانی هم ده پیون و حتی نهاجی تو پرسکری که ما در نکهتنه يعني از خوازم و تماشاوان جی توجی برگو توجی با پرسادات که خوازم گو به رولی کردن يعني نا كيك شرفان بلا اف تبنيا مشي شاش نفهم كرن قسم منا او اتزانم يعني بري
يعني غين HDP و DPP فلان أوانات نافافي كارداتنا بون اتفاق كردستاني لبارتي يعني سينان كيك سيناني و آية الله أو بأمهمي بهابرا بون لوي داري مناقشاوي تشيبو و أو مسألة بجرينجي بنوي هاتا خاتكرن يعني اف بروجي اف فكرة راستكو اتفاق كردستانية و يعني مهمي يجي بهابرا براستي قيمتك مزدا بي أو قيمته أنهاجي هجي ليه يعني هجر أم لوي مها جولاني ومها نيساني جولاني 2011 جرم تايبتي كسينان وان يعني في مثلا بلاتفورما زمان كرن وسيله كي كو نا نيجاتيف يعني نيجاتيف باش كرن وسيله كو ديالوج كي لسيرفي مثلا كو مناقشه لسر تنيه سرنابه بهدف و DBP راجي ياجي بölgeler partisi راجي ديالوج كتشي او جوار نافا فيدري پر باش بو يعني پر باش بوكو او جيكت النافا في إشي ليه من وي بروغرامي دا تركي دا من بحثا اشتفيت تشتكر بو مخابن يعني انترسا بالاوان برادرا و طرفي جب بلاتفورمي را جكاري في بلاتفورمي را عمريوي يعني معناه جديته دا أنا هاجي تدانه از نخوازم وان سوجدار جي بكم يعني معنى سوجدارية داد بيجم از دمعنى اوي داد بيجم افيا كيمة دوي زيادة قيمتي بدن وي معني داد بيجم مالسف وقتا يعني هالبجارتن درباس بون او اتفاق جي جبر هنك سببين خلقي كرد بيدزانه وهاتيا اشكرا كرن بيك نهات او ايدي او اهميتاكو وان جوية آليفة ددانا في اوي بلاتفورمي مخاربن وي اهميتي زيادة ندانا بي چونكي يعني نهاب غيني حق باري كو حق باري جي قوتون امي قوت امي بشكريا كاري وبكن لي ام نافايدا جي ناقرن سبب كد بردابن از بخوا منها اشكاكي خود بجن از بخوا دو جاري بكاكي رفيق ربيفي موقتي قسروكي حق باري بو واسكاكي لطيف جي ناست كما مبدو ناست كن يعني مت بجدلو جان متخزقو او جيد ناف دبن جبوغا محمو بهفره يعني اف برسا زمان نبه مالزمه جهبدو جدابونه ونظانم تري ام ديجي هبدو بكاربينن نيتا ما او بو لأز مثلا HDP و BDP اشترى بيج منه او هوالي قد ناف مدنه وقوتين جمع براستي جدل بمرنه يعني ام دبينن از فينا بيجم وقت اقو ما عنقرة جي زيارت كر پروین خانم و ام بيجم وشال سزایی بو سزایی رابود گروه خود بکردی چند گوتن جمرك بخيراتن دا و فلان يعني پیشوازیک واد مثلا زمان ده يعني تو جدابون واد ورده زیدج ما مجوا آواج ما تنيه يعني ام رخنال وادكن ام دي بيجم وقت اقو انتين كردستاني پارلمنتري وبن تشتي وبن يعني حتى جوابي تشيك نكن نافي تشيا بتركي ناخذن جارنا بروبلم درت كيفن يعني ام جوار دبيجن او جي دبيجن دبي ام نيتا مجي ولا ام جي دخوازن بس جارنا جي بروبلم من هنا ندستي وادنا ها يعني مرتشوا بيجي هاد قلتن سيرفينايو اف ما ولو نا دنتك يكو تمام دنتي يجا يعني بروبلم نها حتى نها از شكيكي خور بدلكي بصافي بكردي از بيجم براستي او هوالي قدنا مدنه وكما خمخوري زماني كردينه خوازن جو او برسا زمان بيشتهر وقالك جيجمات خوازن جو او ببا وسيله قدنا كرداده ديالوج زي هبه او جدبه يعني راسنا سپاسكم اف قوتنا داوي ازش قوتنا داوي بقرم كيكي از نهاجي بلاتفورمي هبونا بلاتفورمي و دوی بلاتفورمي دا دوی مثلا کو تو کردک گرکی سر مناقشه نکه و به هفرابه لکرکا هفدو سکناندنا HDP bölgeler partisi و ایدن از فرصتکی گلک پوزیتیف دبین ارینی دبینم وجا اف روشا کو آنها لباشور کردستانی و بنی خطه درکتیه اورته فلان تسیری لسر باكور جيت كا او مثلا كاكو من كيكي باي انا لازم تشكي دبي انا قربنا بالي من او داوي سياسي اكرم لكن انا سر زمان بيجم از دترسم افروشا سياسي كو پیدا بويه دي پیوندی كردا لباكور بلكي نيجاتيف خرابتر بك
ev platform em divê wek firsetekî baş bikarbînin ku ev diyalog bi wê derê berdewam be. بله بله يعني من نها من از اجبرای خورا بیجم تشکی بیجم تشتک جه حسانی تر تونه گومرو دناف خود دجمناتی هفدو بکه پر حسانیه از کارم هزار دجمنیش خورا چیکم از به اولونه و المال خورونیم لمال خو ازرونیم و شیرتا دوری از دوری شیرتا خود تعالی بکم لشیرتا خونکم يعني نها وقتا گو ام هوال بندیاگو کرد پفچونی به هبر بکن هوال بندیاگو کرد به هبر کار نکن هوال بندیاگو کرد نزیکی هفدو نبن او نتو هشمندیانه تویه سبه دوس به چارودی ماتکار بیجم ولا چما HDP یاجی BDP یاجی گروه بکدن چما او زمانی کردی بکارتین ما فیوایه اویج زمانی کردی بکار بین وقتا گو خودی لیدر کبن گره کیف آمه بی از بیجم کرم بکن وارن امی به هفر خودی زمانی کردی و من الدولت تاگو ام تیدجین برای بایرام دولت اگو هم تیده دیشین وقتا گو تنه یک ریز بی دواره کلتور و زمان و مافی سیاسی جده تنه یک ریز بی باور بکه گله کی مزانه دیجی هفدو بکار بینه من نها مثلا او حوال چون طور آفکرین مگلک جاری رخنا الواقرتنه و از کارم ویجیش برای خورا بیجم و معلومات باور بکه وقتام چون عنقره حوال گو مربون ایگو اندام پلاتفورمینه ای BDP و ای HDP وانا بخور رخنا طوری گرتنه لمقابلی سروکی خو پروین خانم و من از نواد بیجم ها فاطمه قرطلان که امام تاشیر حمل وربون رخنه گرتنه گو گرک ام ببین یک ولو نابگم هرم دیالی ای پیشتی وی هز کرد درکت هز کرجی انزانم یعنی دیتنه ام ندیجن گو انسانش بو زمان بخبته لی بش وقتا گو یعنی تنانی شلکی از ولد بیجم کرمانجی اما نانی شلکی دین سر نانی شلکی نباشه مرو نانی شلکی تشکیدی داتینه سر پیره دخلو ما ام حموك هفد بيجن لام نكارن خبكن يكريز المقابلي دولتي ها وقتا جو داخوازي مش دولتي يكريز به ام بلكي بيتر كاربن بكين هنك مافا يعني درد ما اوا يانا وكيدي كي حركس لاي بافي خويا وحركس سياسه خدك وتنيا تام يقوم سياسه دين ياجي ام خرابكن يا ام نظام بيجن ولا ون سياسه خو بغهر تنيد مثلا زمان ده ام نزيكي هفبونه وگرك هر كردي گودلي يعني كرديتي را بخوازه گرك پشکرتیا ویش بگم من از اجبری خورتش کی دی بجم اف 2 سال داوی گو ام دست خدای سر وجدان خو من پشتی پلتفرمی باور به پر سازمان کردی کت روجوی لهر دری زمان کردی تی مناقشه کردن خیال خو بدی سیاست مناقشت که بازرگان مناقشت که روشنبیر مج نفده وگو نفده په حسیان ازلو یعنی مناقشت تی کرن دبیجن گو زمان چو وک نتوا ام تکتچن دوی ام خودی زمان خود درکب از لا بجم تنب سایا سری میه نب سایا سری پلتفرمی بس ام بهفرنا تاثير الفيشي تذكرن تزاني وقتها قمنا بهفر وانا اجا ببهر حبكي ولو اف مساله ولو از برغو ناف دمه واز تري دفي شي ده حبكي بارك هتيستومه بخوز جو هنكي مساله زلال بنجبو يعني ازانم قلت لي تجيما بتر خوازه ماز نزان كيكو يعني دو تشديده دفي معرف ام كرت براستي يعني هنيك ملاحظاتها وبيشبينيه راكب یک جه دیالوگ از به هر کردی را دیالوگ دادی بجید یعنی افندم فلان کس سر پارتی همون نه تشتی ولو تنه کی جواکا که دناوا خدا بخوا راضی و بخوا عشتیا که جواکی نافخویی دیگره و ویا پیوست بینه دبیش دیالوگ نرفه دیالوگ پیوندی دانوسندن پیوسته هر دهمی شرط و ظروفات پیوسته و جبوی مثلا زمان جبوی مثلا پاراستنا چند جبو پاراستنا هجایین ام ببیجن دوزا ملت و ولات دوی ام بی قید و شرط به هفرابه یعنی اف هشمندی اف رح دوی بمرا چی ببه اف هست دوی بمرا چی ببه اگر هیه ام دوی خورد بکن اگر تونه ام دوی بخلقینه اف مجبورنم و بزمان افیا دیتنه جیدنه از بتره مدور دمه لازم چیکش تره بیجم يعني أبي جو جار ناجية لسر ناوي خطا برزاني ربازا برزاني سياستي تكن
سر خط وی خطی سیاست تکن جار ناجی دکبن ناف دانستندن گل کی ولو توجی خراب مثلا دجمناتی ولو هنک دور ارتین کنه مثلا برید ناف پدکی دمان لیل خطا پدکی نانر خطا پدکی باشور گو مل مصطفی به یکیتی رو دنیا گوران رو دنیا تو خزانه به هر کسی رو دنیا دو پری ها تشته گو یکیتی و گوران کرن توجی زانه اجی زانن ل دی ساجی بوار رو دنیا ل روجاوای کردستانی مثلا امزانم به پیاده من الورد بیجم پیاده چقدر سغلتی کرن ام حمزانن بس وادي بو پیاده و انا كسب هفر رونين غيرك مرون نبيجه چما هم هفر رونشتنه ليه او كسي قد بهم سر خطا برزانينه باور بقالك جاري سر خطا خونه نسر خطا برزاني يعني او خطا برزاني تشتك دنا نتوايتيه هفقرتنا بهربونا يعني دوزا خو بهواكي زلال فورمولا كرنا وفلان وفلان اجاجويه كي كاكو او خطا قلت بيجا او نخي قلت بيجن اجي خدي وادر تكبم وام غيرك بهفر خدي وادر كبم واز ناخذ فينا زيد الدريج بكم اتخذن تجمره قلتني خوي داوي بيجا كيكو نكا كسايتي تخازي ام بيجي وك شخص انجي ناسنامه اتنيكي كولتوري ملت وكي قوتيا راش تيارايه وكي بلاك بوكس وكي بلاك بوكس کی چی خبر بده کیکو کی چی خبر بده دوی دری دا قید دبه ویجا وقتی کو قضایک بلایک چی ببه مرف وی گوداری دکه بکیجان زمانی بکیجان اسلوبی هاتیه گوتن بویه چی سببه کیجان قضا و بلا مرف دکاره درخه یعنی herkes دوی مسئولی خوبه کرد دوی کرد نکوشه کرد دوی به کرد را د دیالوگ دابه کرد دوی به کرد را عاش به روشن می سیاسی هر تشتی او یا کو مجی گرید ده که کو ما به هوا گرید ده چیه تزانی زمانی میه زمانی میه نه آخا می زمانی می که اما زمان دست بید که نه یعنی ببوره از بحث کاری کی خود بکم یعنی من کووارا دموکرات تا 2007 جی دو او کنویسانت لهج و بی یعنی نرینه کی هه کو دبیجه پاتریوتیزم آخه یا ولات پارێزیە ji ziman heziyê tê yani yekê ku zimanê xwe hez bike pêra millet perwerî û welat perwerî jî peyda dibe yani wê aliyê wî xurt dike niha em dibêjin siyaseta ziman siyaset çiyekekê ji bo me Kurda siyaseta me بۆ ملەتی کورد ئەوە کو ji bildestiyê xilas bibe azad bibe ser axame ew axameya ku navê wî Kurdistan e kî red dike bila bike navê wî Kurdistan e û em pêkhatî jî ev ê ku tarîxî dûr û dirêj em bihevran e em li ser wê axa xwe bi xwe îdare bikin ê bi kîjan ziman کیجان زمان ام خواهی داره گرب کردی بره ایجا ام هفره کردی با آخوید منه از چیکک مهیا ولو از گلک جاری دی بیجم وقتا گو ام وک کرد نزی که هفدو ببین امی ببینین گو ام پیوازا مشارکینه امی ببینین گو ام بروا داره کنه يعني ام بروا داركنا وام بيفازا مشاركنا قوم كردي بهبره باخذ لو ولا قوم زماني دي بهبره باخذ وقت قلت ام سياستي بزماني دي بكن ام قالك جاري هبدو فهم مثلا تل المانيا دي منككو الالمان وقت صالح جداده يعني او فيلوزوفي و زمان زاني واني مثلا رومانتيزم او المان مثلا ده سبيكر زمان ده سبيكر تبخذ انا زماني الماني شخره يعني فيلوزوفي مثلا وك هاجل وقال لك ايه بري وينا رومانتيزم المان حمس سروي افهم ايه ما قال لك غريبه رومانتيزم ما لسر زماني ما افن نبويا حتى انا ياجي هندك افبويا بهيفيا جو ام وين رومانتيزم كردي او رومانتيزم جو مرحج ولاتي خو زماني خو بك ام بكردي بكن يعني ده خوازيا ما او وشخول هنكا في قاف هدي ما برده هرن تشتج مهات ونبوجي ما يعني هركز برا وظيفه خو بك نودو هركز دو قناغا قتيده برا وظيفه خو بك يبدو ده هات دوام بك نفش يبدو مدوي بين يعني صديقة بباور منها تبحث مثلا يا ألمانا كر ويليام فون هومبولت
هومبولت اري او مشهور اري یه هری مشهور کو زمانی خو حز دکه پشترا بدوی زمانه کتیه یعنی چوی گریایه زمانان لسر زمانان کارکریه لسر باسق yani zamanı Bask Wolfgang von Humboldt serkar kiriyor. Yani enteresan te. Naha zaman hazi keko, zaman hazi eğer ku em ve heste u ve zaniyariye em dinava civaka kurtta berfrah bikin dinaza nifşe nuda berfrah bikin evi gelek ev benir keki tuşi baş zani helbest de her zamaneki da helbeste tu nikari helbeste wergerini çima jberku helbest heste yani hesti xwe tu nikari ay tenib zamanê xwe zamanekî bidî tu nikari wê hestî wê giranî û kûriya zaman wergerînî zamanekî din wexta tu vê hezkirinê tu vê hestê di nava miletê xwe da top bikî berfireh bikî xurt bikî keko ew dê alîkarê me be ji me re bingehekî avzemekî gelek xurt boy rizgariya welatê me jî ji bo azadiya miletê me jî ji bo pêşeroja me jî peyda bike û partiyê me hemî divê zimanê xwe metbexê zimanê xwe siyasetê û jiyanê bikin zimanê Kurdî. Saate te xweş. Kekê bayram got cigerxwîn bi Kurdî nenivîsanda. Em ê çilo hemû xwedî lê derketina? Heger bi Erebî binivîsanda ya jî em ê bêjin bi çawa Farsî binivîsanda. Ma ê got cigerxwîn dike cigerxwîn û gelek wekûyî, gelek şairî wekûyî we got tekerim kir ew Kurdiya wayê. Wexta got cigerxwîn aşiqê welatê xwe ye, dîroka xwe ye û hemû tiştê xwe ye ji ber mesela zimanê Kurdî we got tekerim kir. Baş bera ev bibin. Ne ki yani bilak temaşevan me şaş fêm nekin em pir zimanî dijî pir zimanî jîne. Pir zimanî zengîniye wekî tu ji baş dizanî dibêje her zimanek her insanek. Serçava bila em zimana hîn bibin. Ama em zimanê xwe hîn bibin pêşî. De baş em dawiya programê bîn heger gotin tê dawî hebe kerem bik yana ez gelek spas dikim kek Şerefxan spas ji te re ji çarper re û ji temaşevanan re hemiyan re ziman û Kurdî. Kurdiya şêr û şekir. Pir xweş e zimanê Kurdî ma kê ser negotiye gelek dengbêja ser gotin em ê jî wilo bît. Baş temaşevanên hêja ez spasî kekê me bayram ayaz dikim bi dîtinê xwe bi fikrê xwe û bi tebîniyê xwe û gelek tiştê xwe beşdarî programa me bû ez spasî wî nadikim û bi a min me dîsa sohbetek baş bi hev re kir yanî ez xiyala xwe dê me çi cara got mêvanek hevalek dostek tê em dipeyivin bawer bike çiqa merov hev re bipeyve ew xwese merov bêtir nêzîkî hevdû dibe merov çiqase bi hev re bipeyve ew hestê kurdîtiyê ji bo navala ji bo ziman ji bo dîroka me ji bo milletê me ji bo mafê me bêtir merov dibîne got merov nêzîkî hev dibe lê got merov hev re naaxive merov hema ji dûr ve dijminatiya hevdû bike باور bikin tu encamê baş jê dernakevin yanî xiyala xwe bidêne sibehê dus be çar rodî Kurdistanê me ave bû me welatê xwe Diyarbekir li gelek deverê dî parlamentê me çêbûn mamê dîsa ne hev rebin mamê bêjin em ê qedexe deynin em ê bêjin wela em filan partî û bêvan partî û nizam çi partî em naxwazin ya jî grûp em naxwazin got bên nav me di bajarekî de dev ji parlamento berde şaredariyekê de deverek dide ma wextê got em bi hev re kar bikin em ê nekevin komisyona em ê nekevin bi hev re plan û programa ji bajarê xwe re çê nekin ji ber wê hevkarî baştir e got em bi hev re yani em dijminatiyê bi hev re bikin bi hev rebûn çêtir e got em cudayiyê bixwazin bi va dîtina ez dixwazim dawiya programê bînim û carek dî spasî kekê bayram ayaz bikim dibo ez ê jê bêjim wek liciya terî ew liciyê me leh o pê dixin dawiya wê îja spasî kekê bayram dikim û heta programek de bimînin xweşiyê de êvar xêr bî.